Kiama Kirogam. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija Na tumesija. Leure. He's a gentleman. Rogo hoite kugwatane koi. His political career is not taking off well. Nekeka Well, kitu kia mbere ni abete agatangathai. Ndwiri wadwa ire ige marenda ite we know. We are not searching for clues. Yes. They have declared. Na ni manone kaga rugongo. Kuria mundu arenda gitiri. Yes. Akoro ni urenda buy now ri. Yes. People should have seen. Yes. No andu ni marageithagio. Woro ni athia rutite kathambu thoguo. Na ni urathio kimenya maritwa ma mihiriga na andu. Yes. Na local influencers. Yes. And the people who have loudest voices. Never mind, they will not be used in the administrative. Wira waothira muthenya wa githurano. Munene itithiori. Ni thathauraga ngano na ki. Na thawani. Yes. Akamenya the difference between the shouters and the doers. And the shouters never learn. No, they won't. I don't. I know the unfortunate thing about the shouters near the tio, the magunekaga. Yes. In fact, shouters tiaige. Tiaige magunekaga. Nea kora guomo mukigo ni aigero orifara. Mukamanya aigero orifara na at the expense of the others. the junior loud mouths. Leo mmoja tio ndra kurohoro wake ri. He is being accused of being a local visitor. Ne moroko no ne aero ko urugongo ruri oka otari hana mutari tondu aria maramu madisling ri do of course opponent ni okay finance saga that onslaught. Yes. Mena material maige muno mako muriha. Yes. Tondu one yale kianda yake ya taratari. Ne athondeka atari Kinene muno na no etari ri ciuma ci ke piske mwe machine ekarenga tu ekarenga ya getari shape na size ya left ya right is that two size 4 size oguo. Yes. Lukura tuka kiria muno rwogo rwako rugunikaga na kio ri nige frame kiu giatigara kina mahoro ri aruta dira ya tari tore hai ko chigire to sui na ko idiga tuta Rugoro wati modo ri wa yo ke tari kemwe watwagiro westi ni mwezi mwezi motanye tarisio niyo kanigia ke wate sigire ngo ega ni ihuthika tarafa Komne gotuaga tondu muno ira huthika ni ihe guthondeka maguru ma ngari iria maratura Rĩu coka ukaumbuka atiriri ni anyotokaga ne kundagira thiki. Yes. But he avoids his local shopping center like a plug. Ne anyua no danyua mungetho wakwa. Yes. Kuratiika muthuri ucio ahituka hingite icicio. Athie kuria kwa mucii kihingo kia hingwo aumaga uria ki uria okire akauma na parado ciake aringa murimo ri consistency waringa ruwiri ti weno anyua kuo tondu kuri mahiga ma gwikira njohi nduru Nikole ice cubes. Goko bure mwako gutira ice cubes. Geta gitango. Kiando mamui. Akenyuaga murimo ria. Tondu kundu kuu ni kuri njo iria citanĩtio na marĩtwa ma andũ. John na James.
Nike kundu kou ndani unduendaga riu ndatangagwo. Kule ndathumbũragwo. Nitũkiugĩte ona kurari akaringa rũĩ. Kũu anyuaga. Na tũkaigua tondũ nĩtũhũngaga kũndũ kũu nĩ mũgũri. Nĩ mũtana wa kũgũra. Harĩa kundaga nĩtũhoi. Na thia akaigithia rwere rwa mbũri. Ona rendi ĩrĩa mwendagĩria. Na nĩtwĩkũa nĩ marĩ ũndũ. Andũ arĩa maramũrutĩra wĩra gũkũ wabici ya kũripoti nĩ mũrĩmo ũrĩkũ? Nĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Meragwo mathiage akiuma kwa cũgani. Agenti ciake ikamũkora kũ? Ikamũkora mũrĩmo. Kũrĩa kwa memba. No akĩnyue mbaa cia gĩkomio. Kũndũ itũirie TV cia mĩgongo. Nĩatũnyanyaga akauga ithuĩ tũtirĩ twakuũka nĩ ũndũ wa kũingĩra TV na ngiriro. Na gũtũria mĩkwa ya Wanjaro. Na rĩndĩ wanja. Rĩu ako enlightenment bado. Actually kũringana the local clout ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere rĩ. Uskado nĩ atĩ nĩakorwo agĩte mũno andũ a rũgongo rwa kwao. Nĩauga atĩ they are unteachable. And their mannerisms. Their rural rudimentary ways are like no other place. Akĩrĩ na kabarũa ga gĩciaca. Ndagĩrũgama gũkũ ndagakĩgĩe thuya cia ndutu. That is not nice propaganda. Kuaja wĩ mũndũ ũretha gĩtĩ. He's not. And he's not doing a lot to counter it. You know you should counter it. No, ũcio ti ũndũ ũbatiĩ gũtherema mũno. And you don't even have to be truthful. You create your own backlash. Yes. Nĩguo. Yes. Nĩtũramũmenya. Ekĩra mĩatũ ĩrĩ yarĩa kĩanda wa natharĩ rĩ. Ecio nĩ arahũra itũra. Kũu akĩhagĩrio njohi rĩ. Ndangĩrũgama gũkũ acepotie andũ arĩa mena irabu gũkũ. Nĩambire akĩrega thitima iringe mũrĩmo ũyũ kuma gwĩcũwe. Akiuga ndangĩnyua kũndũ gwĩ karabai. Nĩagĩthiĩ kũu arũgame na kĩama gwĩta Mwangasa. Tondũ nĩkuo ũtheri ũkĩrĩ. Na rami. Nĩ mũrihe mbara. Ĩyo ti mbara njega ya gĩciaca. No, it's not. It's not good. Ũndũ ũrĩa mũnene aneka nĩ kwarũrũkia gĩcicio hakuonwo o mbutu. Akaneana ngiri ya mĩtwe. Nĩerwo tũtirĩ na bata na mbia ciake. Atongoria gũkũ nĩtũmoĩ. Nerwo arĩa maracindana nake rĩ, nĩwe wakire itiki rĩu aringagĩra agĩthi mũrĩmo. Nĩerwo kanitha warĩka ateti marenda itĩ gũkũ matikwamaga festiri. Kwanje kaikara festiri nginya andũ mainũke. Ĩgua umu. Having it rough. That is not good. Rĩu taritari icio ciake nĩcio aikarĩra atindũke nginya ũmbunge.
That is not a very good start. I don't kumare kiranya mega. Maginyira. Isa kangu nare. Adoma muna ya Maria Mungu. The Maria Mungu. Yes. He is one of the people who had a fanatic following of a guy who was called Isaac Maria Mungu. Isaac Maria Mungu walio. Yes. He was from Uganda. Yes. Hindi otongoria utawala wa kiimla wa Idi Amin Dada. He was his most trusted military aide. Yes. Maria Mungu. Yes. Ndio ndo makemuna nagia Maria Mungu. Toro ni uya jeta wa Isa kama Maria Mungu. Litesa goni. Ayeta goguna. Ndio ndo nagia Maria Mungu. Yes. He had a brush with the law. Akiri atiriri na ipata gukujero kutonio kaga agi akeba bona thiri ende amini na bona thiri ni atiga aba gamucie aba gamutumia na akiakaheo kindu gitagwo entertainment allowance to spoil himself. Yes. Akiro tondu uri omuthuri ri na mundo uritwa taito iri twainiri yakuri nito kwanyorera ici othie wetu reba ni menyerera no ririkana wina ke na family ayo gita kamaki ici akaraco karugo kuria kiangage ndona kiangage ni ndirakuona. Yes. Wauma Muranga wetuke Santa Mary. Yes. Wabate kidogo yari ya bombu iniri kiangage yari ko ni rio. Yes. Wae tuka kwa Wajindo on embassy. The embassy kwa Wajindo. Yes. Those who can remember Ford ya city. Leo Maria Mungu re heka goti aragorie tururagio irafu-iniri to karokete kamakis. Yes. Na ndokana iro bikurara nywe aigua ni anyua Nairobi. Aigua bia ciake Dana Spend County. Yes. Ni aumagara kuraiha raihu ahurire mundu wakwa wa Occupy airwo gite oerwo kihunguro. That is now his entertainment itinerary. Yes. Oh, aigua ni arerukwo yake ya Nairobi. Ajo hera muraiwa nderukwo ya bypass. Bwana hie bypass inywe. Yo konyu wako unaitonga cia Nairobi. Ndenda ni mure bypass ti nyoka. Maria Mungu heka jake ti aragurire. Na kwetwe nako. Androgo ni mama Maria Mungu kaunekagira. Tikega. Leo kauniko kara mwikire mutondo-ini wa thina. Yes. Nike karekire. Aumete okeho kari. Ni ahoranagia kuringana na economy ri ikarite. Ni ahoranagia entrances ya kwa mehu na kwa bobo. Kuringana na kemuhuko eha. Yes. And he always takes it upon himself to explain to nobody in particular ke inuka na muruthi wa nyamani uri yake yeki. He has the social responsibility out there ni kianywa kegi. Ana sema ana sia wangu. Mara mzee unatoka wapi unaenda wapi? Msitaki maswali. Ni akwaria ngara. Mimi siogopangi serikali. Hiyo maneno tuliwaza wakati tulipatia uhuru. Na tunaelekea miaka 62. Nyenye mmefikisha hiyo. Mimi nilikuwa kuzasario. Tukipatia nini? Uhuru. Pendera ikelilokio ne munyao. Hello, mzee unajua tumekusimamishia nini? Sasa ni muniambia mimi sasa nimewasimamisha ama mmenisimamisha? Hello, mzee mbona unavaa nguo ya polisi? Nguo gani? Hiyo chake tumevaa ni ya kitengo gani? Wewe ni JSU, AP, antitera ama uko la anti-stock theft? Mnasema nini nyinyi? Kande boda patrol. Mzee piga magoti haraka sana.
Kwa nini msepi? Ara yoro rwa bishoro na hatire ke. Hatire itheru. Na rwa thigai tu augire ni rucukithagia maundu. Ame sasa mnipigie nini? Ara na ngikonyore. Eureke brazuria. Ruge mwote bure. Utatuambia ile post uko ndio tujue kwa kikosi gani. Woi mimi sio msirikali. Edewe Target ulitoa wapi mzee ya polisi? Ndio yako ya combat. Yes. Sisi combat. Ani watu anarogia nayo. Rais wao kiaga. Yes. Foditi. Aya ne. Yako heko. Ya wewe kioka ngorio. Oi, wapande. Shuambia hii nguo linunua bypass. Bypass gani? Pale panaitwa Kisiti 11. Unaona sisi wajinga? Woi ilikuwa inasuguzwa wapande. Gausio 800. Sasa wewe mzee kwanza tuko na kesi, kuna polisi aliabdaktiwa akanyang'anywa goti na bunduki. Sasa ile kitu umebakisha kutuletea ni bunduki na pingu. Woi ngai mwathani. Sasa Kano anyitira morithi akimutuja igoti na mucika. Nginya mara kuthire maji kumweherera. Ona kimoda ngai. Gona. Gwagwo ndweta wa Maria Mungu bure. Kiai mwae. Baba oide wao watanya au. Wapande. Hiyo ni kuwekeleo. Wewe mzee nyamaza. Kesho kotini na uko umetumana kule mlificha pingu na bunduki. Woi, Pitoki. Wale yake makabua. Oya nowe bunduki dele bodi. Kira we muraetia. Ai bunduki dele ate umena bodi. Muraetia sija gutumando ya mone sari gotekire. Wewe ke ngongo. Urathimo. Ura jina wetu wa Rastas. Rastas. Hiyo haide kangorio. Nike kurathie. Oi nyandekeirwo mehia mundu agicoka kuonana na Simon wa Kibe. Weku. Ngende kiangage. Nike guthire. Ndirero njikirite nguo cia mbiraro. Nake icio ndakonderwo thoithe. Atawekete nguo cia thigari. Aca! Sasa ni nguo ici curagio ni andu ciande. Nela cururirie mwana manana. Kandiraki manyaga mau ni mathigari. Leo marenda atia ndwina kindu ngibanengera. Matio ndo marenda. Ona gutiri undu marauga. Marauga makundwara kuria gukoheirwo manyani. Ati tondu kabengoria ni kuihoru. Wewe mzee piga masimu haraka. Hakuna mtu atajua mahali utaenda mpaka utoe bunduki na pingu. Vengo no makoiguira no hau habunduki Maria Mungu ri. Ai. Gatoko hothe. Ona wina munyaka waranyitirwo muthenya kwa marakugeire mayo tuko. Okere njiro ngimwiri. Agere ziririe wina buguruki madiru nawe. Matha iciri. Nyomba na arata magiriria. Ayo kiararirio ni athuri a nyumba 10. We thigari cia rugongo nacio ni take very serious ni nyumba 10 because athuri a nyumba 10 they have their history. Ni makiri na record ya o mundu itura. Yes. Ya kirehirio. No na nguo cienanya manyaganya akaba. Wewe mwana kiokuwa huo.
Kule rejera. No are fara gwatire. Thigari cio menya ne kunjo era ni. Guo cia borithi cikorwo na iningi. Arodio. Ndokire kana urio amenya naku. Chale kanua. Chale nie ndinge ndoro. Ndeta yo bondoki. Bondoki tare ndanyita na moko. Uyo na ndimeonagira kuraihu magithoitha. Varia mugure. Varia mugure onacia wangu akaura kona. Ewe. Kona. Tanzania ndiraiguire iceceni cio cia kura ihika gutha 10. Iya. Uguo ndiracia riu ni hindi maranjia gutara kura. Okay. Yani mama arauka. Anokira tene. Kure ranjirie gutire gukira tene. Ni gukumaikagia kura na tawa. The country has since improved. Tikondo kuigi ona andu maikia kura na tawa. Yes. Kure anga mahinga tene. Gugu toigake ni 11. 11. Kure mahikaga 10. Rari kana tu ya tukiumiria. Na rutagira muingi muno. Tumiragia andu kiri. Nitumiragitie andu. Giki kia mbere maumirire giki kia mbere kia Ruto ri. Kia mbere ya 2013. Yo ni maumirire thuraku. Kiria mai na ati ri. Ni giki kingiru tinga. Mai na Ruto it was against the two. Ya 2017. Yes. No 2017 umenye no kio giacokire gigiteanirio tukibacoka. Na ke baba ekiibira. Yes. Riu kiu nekio andu kiu nekio kiari na kumira na fujo. Na akiibira ntu ambete tukamaka. Twacokire thayo tona maraga neiki yake kura na niwe wateanirie kura ni ndĩreciria magũkĩanjĩrĩria gũtara kura tondũ magũkĩhingaga thaa 10 na ndĩraigua ta makonyire cigino cia internet. Kai Ego ndurabatara guthie kuraihu kuona maundu mathukanu ndakwira wakuringa. It's unfortunate. No, you can't do that here. Yes. Kuria ya neti umuthiri. Yes zi. Ina nio kwa Africa no guo kuratha no riu ni anakia nini muno. Apple beer. 92. Ewa sene ko ne vija vacancy na modu wake no 6. No Paul Biya no mukuru na 92. There is another one 91 anga 90. Wa kuria ne kokora na kithurano last week kuria. Is it Ivory Coast? Yeah, I think so. Very young fellas. I think he is 86. Yes, very young Gen Z. That's your gokura. Gokura ti oru. Ito na Trump to munini. Trump na iga ne kinyetie 80 muthoni. He should be 80 something. Even actually Biden was even probably older. Yes. Ona Putin to anini. Ona ti anini. No riu guku ni gukora riu mundu arenda gukinya ria njomu ari oha. Thina riu guku mundu akura ehori. Yes. Enda guthi na mbere guikaririra. Mundu aingirire hau atare ranjia kuria pension. Yes. Aliseni Watara wa Cote d'Ivoire is 83. Is 83 oh. President since 2010. Ni ahuroka ngaho nake. That's 15 years. Paul Biya, the oldest in the world. The oldest serving African president since 1982. Kamatano ga andu aku. 43 years. Agika atia 42. Theodore Obiang Nguema Masogo wa Equatorial Guinea is 83. Onake dathurirwo tene tondu akigira gite kiu ria mbere kwa 82. Tugicoke wikire itho wa muhuzi. Okay, Munangagwa ndaikarite muno 83 na ndio wa kuma 2017. Munangagwa no wa Zimbabwe. Wa Zimbabwe. Na ndaiguire nake tarenda kugarura watho ninge ikarange. Ni arenda. Yarauga atiriri kaundu kau kena chama. Yarauga iko chama.
Nangolo Mbumba wa Namibia age 83 ojo no akuma 2024 that's last year John Dramani Mahama 67 since 2025 Yobali Kaguta Museveni is 81 since 86 Ona na kerekeire kugutha miaka 40 yes President ojo no wararekeria riu ohoro wa yariri wa jadi na fasi there is Jean Lucien Salvador Tove wa kule Togo is 86 since wa mwaka uyu yes and there is also Joseph Boakai of Liberia is 80 years president since 2023 gukora tikuru like muthoni for those statistics yes no githurwo president ria mbere wina miaka 84 yes gukora tikuru yes thina ni gukurira gitiini tondu riu bia ri no cio ngiwaite tu no wena sevo mundu ungigetha bururi atia miaka 40 43 Oyo Theodore Obiango wa Equatorial Guinea and I understand is it his son who is the vice president yes his son is the vice president how can you do that tora kuna matuthi mahali Davidson acha miaka 10 ni meiganu mundu gwatha yes kana 5 tuache kuongeza no 10 is good 2 terms no do githi ikomunyitithanitie so atiriri if you do your campaigns right and your work you are elected for another miaka 10 yes 10 years should be enough more than enough actually yes yona America mathia miaka 8 yes mathia 9 4 per term ugathonga yes and they are the oldest democracy absolutely and they probably one of the most functional democracies the world knows mena UK yes 43 years in power Paul Biya 43 years unajua alishinda ni arashindire juzi mathia miaka igana kuu 7 years ogwa rekia ta mwezi egwa na shuani muthoni kora ugareu ni ana acindire koguo na miaka ingi mujagwa ya gwathana koguo kugutha chuani dagai kwena ni miaka 99 Koguo gete me kwaje ginya kwa pension na maciari wa giathana akari pension ri agikore wathani-ini now is Africa and Africa is our business for 2 terms stop misquoting me how no kwenda njite wega how no kwenda rugamia nduthikando Ndauga president go kwathiete tamu nyingi ni tamu cigana 2 terms wanyita yes na ongia guthie wega yes wathi ngima we gotie mundu ri wathi ngima guku sofa ginyagia haria turi tha ici gutire twagia wa itena rimwe gutire wage wa itena rimwe no ni ginyagia ha turi umuthi yes the future belongs to the future to the almighty yes ne angai yes Jen Goni Watho Ita. Board Chair Gathaya Dennis. This lady here is Muthoni Wawanja from the Crown Highlands of Muranga. Tili County. The very high highlands. Yes. I think they're in the same altitude with the likes of Ichiche. Yes. Yes. Wajelele. The other high place is where? Kirure is slightly lower. No, Kirure is actually higher. It's higher than Geshami. No, Kirure is actually one of the highest places around this side of mountain. Because it gets very cold. Yes. And of course, the likes of the people at the foot of the Aberdeen. Oh yes. You made the kuheo ineo. Yes.
no me location ya mioro akalero na ichani na akaigana Chifu wao no chifu wito aya I get it. Yes. No chifu ajo eri mose. Yes. Tukire mioro location. Okay. I see. Chifu wito etagwo Madam Alice. Yes. No wa hianya ni mweno uyu. Hianya mukiro uge wakagema. Yes. Ni Madam Alice. Atulikuwa ni nake. I don't remember, but there's a time we were with her. Yes. No chifu wito. Negua. Yes. Mashafa chifu ni mogurani. Chapa chifu. Na ali angimetagwo Baba Karanja akoragwo eki. There is a name. Ama koma togoetie nyumba 10. Metagwo riri. Kiri twarirora. Ito metagwo Ruongo. Atifuana ni wa kanitha wa PCA. They have a name. There is area. Meta area ke. No tukumenya tutathiete haraihu. Yes. Baba Karanja ni akoragwo cio. Ithuĩ kirauni kiro. Kirauni atoke uru atukwere makinya. No muragithie mundu mbao. Mesimu kuri atho litiero dawe pana. There's a name. That was only something. I don't remember. Yes. Sabueria. Sabueria. Yes. Ege wono mahida ya kahura. Yes. Ni Sabueria. Meta Sabueria. Baba Karanja ni Sabueria. Yes. Ina inyue. Twena kirauni. Kirauni ndio natamura boss. Acha twena kyo kekwe kirauni. He. Tukirugurwa kirauni. Kirauni ti sabu chifu kwa bata. No boy. No Sabueria, they pay allegiance to us. Iyo muna force. Hey. Ando ese yani Sabueria maji kuyoka bakora. Makamanya ngona kirauni. Kirauni wewe kijita sabu chief. Mwajiri wawa acha head many tu sabu chief. No sabu chief ni head many. Mo kafuro. No jadi wa iri alu ate mo kafuro. Nyere etagwo mo kafuro. Chifu. The sub chief. The sub chief. Nekore western metagwo likuru. Ari matietagwo headman ni atene. Ni atene. Headman mari very hands on. They would actually give you physical beatings. Yes. Ari une sub chief. Yes. Sabueria ni isawas and nobody can tunya. And I want to tuna CJ na Sabueria. Skuma. Ele que corada kana ithiwe. Magimu idea. Atu bora makinya. Sabueria ikie ciro kuria gwe CJ. Ukanyage makumbwa. Ukanyage kubwa. Yes. Moto inyue. Iwe no to ko deport. Naiwe. Wele dashi yetie kwa private no si wasifu kule wito Rugongo. Ugicoka ukiricwo kuo. Ngionai. No ti wira muru. But they do a good job. Ori atoyere une sifu wako. Jaria waka maua dutu. Hindi no twirigaine. Ari kere ni. Yatwirire ko ni miena eno ya mwiki. Gweciria Kasarani. Kasarani o mwiki. Somewhere there. Aithi Kasarani. Jaria. Yes. Kuni kuota kugia ndu kwira kera ni yale makata sikol inde kama dhuriti jo keremi mheshimiwa Kemari inde kama kio jore yes kiwera muru yes na ni andu moe maundu maingi muno no masifu ni andu moe maundu na ni moe andu muno yes muno you know being a chief you are when your macho ya serikali at that level
Yes. Yeni. Eu nasifu daga handu hena undu. Yes. Na marua macibu ni matambũragwo igoti-inĩ. Atiriri. Onotake tuka president yotare marua macibu. They have to know you from village level. Yes. Wewe wala kala marua macibu we. Chifu. Amakuru. Likuru. Mundu utamendete no Raila. Aya ndio neke mwana yana. Gabe airiko. Na constitutional. Nado no mana kihothirwo kumwagagia. Raila has bought the branch of the provincial administration. Yes. The provincial administration. Dete ona nini. But they are good people. Yes. Uikowe chifu wako ajine muko you are in good books. Yes. Neikara age ucanuraga. And to be in good books with the chief is as simple as following the law. Yes. Yes. So kwaro na matura hara ni na chifu. Yes. Yeah. Taruo na matura ari. Chifu ni amenya handu hothe hena kagunda karedio. Wega piyo. Riu aiko niwe mundu wi ciringi ni amwiraga atiri. Yes. Na kagunda karedio hana. Na ni wikitwa due diligence ni ndamenya mundu uri. Ni ndiwe. Mundu ucio ni maiguanire. Muci ucio. Ndiko gya kuiguanira horo ucio aba ukora chifu. Yes. Chifu ne kuredio. Na kwa ndo matura ashira gwa chifu. No, kuri andu matani yaraga. Yes. Meta ira chifu hau. They are good people. Diwe yara ona jo ya asia ni ada utuka safa chifu. Ono agiriro ne kamukwaju. Ira agofia araudi. Safa chifu ni mara kamukwaju. Do they? Aliona tayari masifu makona. Yes. All right. Yeah.